Nxa lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Morocco ukutshengisela ukwesabekayo kuqhamuke edolobheni leAl Hoceima, abantu besithi umkhokheli wabo olodumo kakhululwe. Mozambique inkampani ye-Italy eye-Eni ilobelane isivumelwano $, angamabhiliyoni ambalwa lohulumende esokwemba amandla egas. Libya amabutho asekela uhulumende asethethe igceke leTripoli International Airport eladilizwa ngomnyaka ka-2014. Ethiopia uhulumende usevale njalo amagagasi e-internet esithi uvimba ukuthunyezelwana kwamaphepha emhloliso ngenkundla zokuzilibazisa zobulembu abo-Facebook. South Africa uSikhwicamfundo Bob Scholes uthi ukwehluleka ukuvimba ukumothakala komkhathi kuzahlasela kakhulu izwekazi leAfrica. Kwanele kwanamhla, asidibaneni njalo kusasa.